Nkosi yezulu nomhlaba. Nkosi ngimi phambi kwakho sihlalo sasezulwini. Ngingumntwana omncane kakhulu. Futhi nomntwana onezono. Umuntu mhlawumbe Nkosi nongelona negagu kakhulu lokukhuluma. Umuntu nje oyidliwa. Kodwa ngawe ngiyazilwa izulu. Nginethemba lokuthi uzongipha amazwi engizowakhuluma kubantu bakho abathanda wena, nawe Nkosi obathandayo. Amen. Nkosi angibonge qali ukuthandwa esikuthandwe uNkulunkulu kulelizwe lasenhla. Ora Nkosi nginovalo kakhulu. Uvalo enginalo olukhulu kangaka olukuthi esihlabeleleni sakho Nkosi wasiqhambayo wasipha sona sika 90 ivesi lokugcina lesine lethi leli vesi thina sisaba umsa wakho wehlele phezukwethu hlezi singawugcini ebese ulaka lwakho luyasehlela. Ileyo ndawo Nkosi engisabayo kakhulu kulolu uthando olungako sithande ngalo wasiphumza wakho kulelizwe. Anasi sizolugcina noluthando na. Akuvamile bangcwele ukuthi uNkulunkulu abuye kangaka endaweni eyodwa. uNkulunkulu nothando. Ngiyabona Nkosi uyasithanda ngiyazilizwa. Futhi ngiyazi abantwana bakho balelizwe bayakuthanda ngiyazilizwa. Inkinga ke yodwa uthando luyahlupha. Malike lwazelweqa. Luba ingozi uthando malike lweqa ngoba ugcina ukuthi lolu thando obuthanda ngalo lento oyithandayo gcina usufuna ukuyidonsa uyenze ibe ngeyakho kanti bakhona nabanye bayayidinga. Cela ukuzikhulekela ngesihlabelelo samashumi ayisikhombisa nesithupha 76. Oya lozi lonke usizi
Umphathi wenkonzo abayipho ezulwini ekuseni ukhulume wathinta indawanyana eziningi abaphathini amanye angithunuka amanye athinta ezintweni ezilihluphayo leli bandla. Kodwa ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba nyazi lezulu. Bangabona abantu bakho Nkosi beze kuwe bathanda wena kuphela. Ngiyababona abaningi bamemile bonke. Wanga Nkosi umbhobho lo nginikeze wona bengingelawulwe yiwona kodwa Nkosi ngilalele izwi lakho uma ukhuluma kimi. Ngoba imvamsa umbhobho uyahlupha. Umbhobho mawusuphethe ugcina sekufuna ukuthi uzwe wona ukuthi khuluma uthini kwantu. Gcina sokukhuluma into efunwa yilo mbhobho kanti abantu bezele izwi lakho shema. Bazele ukuzophila ngoba sonke njengoba sila siyaphila sizophiliswa nguwe nyazi lezulu. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga leli sonto liyaluza kakhulu. Lapho lathi malidengezela isonto liyaluza. Wahlukana inkosikazi nendoda. Wahlukana intombi eganile nensizwa. Wahlukana udade wabo nomne wabo. Hlukana nje imndeni yahlukana nakithi Nkosi kwehla. Nkosi umkhumbule baba omncane uKhethizwe. Akasekho emhlabeni. Kodwa Nkosi nabantwana bakhe bangabafowethu ngokuzalwa. Ukuzalana kokuzalwa kodwa bayizingane kimi bayibathi baba ngesikhathi kodwa bangabafowethu. Ngiyakhumbula kumunco kulezo khathi lapho yena yedwa endlini kwabo waphuma wathi ngihamba nenyanga ezulu. Kwase kushiwo kamagama wonke ayikhulunywa ngeke ngiwasho uyawazi. Kodwa ngiyakhumbula kusuka isidumo emzini wasekuphakameni okudala lapho kwakujahwana angazi inkolo yayisiyephi. Kodwa kwake kwajahwana amadoda akhuza izaga athi wamthinta esweni usadikiza. Bathi ufile umuntu ufile usadikiza. Angazi kahle kwase kwenze njani kodwa khona kwenzeka. Ulindawo engifuna ukuya kuyona Nkosi ukuthi size kuwe nyazi lezulu sibonga uthando lakho. Wathi masuka isidumo kwathi umama wakhe bathethelele Nkosi nabo ngoba babengazi ukwenza. Umama wakhe wayephethe uthe ubephethe inkonzo ekuseni impama yabelungu. Wayephethe ucelembe gijima ngasemva ukuthi mama uKhethizwe ngifuna nqonywe yimi. Bambe bagijima ebaleka nevangeli lenyanga ezulu. Ebaleka nevangeli lonyazi lezulu. Wathi mama uKhethizwe ngifuna ubulawe yimi ngezamzandla. Ayikho ebuhlungu njengohlukana komndeni bangcwele. Ayikho. Mawuke wahlukana umndeni. Kuba buhlungu. Kodwa khona indoda yasemakhabeleni omkhulu nyakaza wathi isithudulele uthela nemndeni impi kwahlukana umndeni. Wayesebemeza walokho ebemeza nje ethi lento yena yasesontweni ayingabuyi izoduma umndeni la. Ilungiseni lapha esontweni iphelele khona. Ngoba thina siyaphila lapha esontweni. Manje mase kududulana nina la sinenkinga.
Washo ukuthi imanzi yokhulu ayisazwile isonto. Ayizwile nje, ayizwile nje inyanga izulu ayizwile nje ayizwile. Naba kwabo nengane ayizele wezele ingane ezifonje kwabafana ababili amantombazana amabili. Wabe sathe kuyabhula umlilo emndenini uyabhula umlilo. Hayi. Ile ndawo angithunike kuyona ngesikhathi ekhuluma ndodana uNkulunkulu empinkozo. Hayi njalo uthi nethiyo. Cha kulona ithiyo. Ngoba bathi hawu inkosi anikezwa umuntu akaDlomo ekuseni anikezwa uDlomo emini. Cha kusho ukuthi kuqondene. Ngiyangicela inkosi ngesinye isikhathi ngishembe. Cela ukuthi uma sihamba phambi kwabantu ume ngakithi shembo ngcwele. Lingonakala isonto lakho nyazi lezulu lonakalele ezandleni zethu. Ngoba abantu lela uhamba nawe nyazi lezulu umqalo wendlela omini wakamkhabela balivikela isonto kwazi leso sikhathi. Noba nobhala uDlomo abalithengisanga isonto. Phela Nkosi singalithengisi nathi isonto esikhathini sethu siliphathe ngeqiniso. Ayibonga Nkosi. Wathi masuhlwela umndeni ngikhuluma lento ngoba iyashlupha namanje ngiyayibona iyalihlupha isonto. Hamba abantu bavuke esontweni uthi lo kade hamba kahle wayesevuka ubhejazana nje yini inkinga. Wathi ma leli sonto selihlukene sekuhleziwe wayesefika ukhulu sebeqedile ukulwa emzini nasephakameni sekiwe ekhaya umuzi munye phela futhi umuntu odlayo omunye yilo kade ejaho ngicela yayisithi lentokazi awu kakwe yakini ngesaba ukusho ngesaba ukusho kodwa kakwe yakini ngesaba ukuyisho yayisithi angifuni ukudla kwakho wena khithizo unganginika khona ufuna ukuthi awu ma ngoba yimini engodlayo ngifaka isaka ngenze njani na wathi angifuni ukuthi ngeke ngiphinde ngithintane nawe indawo bahlala phansi umthini yathi yalungisa indaba haya wase phoqa ukuthi anikezwe ibaba wahlukanisa ugange njengoba ngiguqela kwaye ugange lukakhulu la amagxathu njalo ngoba ngasafuna ukuthintana nalo khithizo kwase uyakha lapha wathi ensukwini wase kufanele kuganwe kwamncane uma eseganiwe wase kuthathwa umkhono ngiyakhumbula umkhono wenkomo wayomiswa lapha endlini engasenhla kwabo kulomuzo swakhiwe inkosi ukuthi manje naphambana nomndeni dine senihlezi ndawonye senidla ndawonye kube kuhle nje inkosi hlalani phansi bekhonto nilungisa nisho nje ukuthile ngoba mawuke wadla ningazange nixoxe idla kubi khona uzokufa base bethatha umkhono sawuthatha safike sawubeka lapha ukhulu akangabe sakhumbula ukuthi wenzeni bephethe ucele emejaka ingane izele wasethatha inyama wosa wapheka lathi lishona ngasaswa kwazo isibhobo wahamba emhlabeni sehambile wase kuyobikela indoda endala baba omkhulu lengithe unyakaza wayelokhu ikhuze ethi lento yenu ilungiseni ngoba isuke esontweni izodunga thina somndeni ilungisani le yaqhamuka indoda endala lapha sihlezi lapha ngasesangweni sihambile phela umuntu endlini sekuhanqwe ngamashiti semseleni sekuhleziwe lapha amadoda lapha omama bahlezi nayo endlini yaqhamuka lapha indoda endala yaqhamuka lapha
igodi isagila isibelethe kanje emhlanje isigaxe ngala sihambe kanje yeza yathi manje ngalapha yasimemeza athi khethiswe kusukuma uma ngenyawo yathi khethiswe wathi baba wasukuma uma ngenyawo yathi khethiswe waya asuka isililo futhi kwakhala akusakhalela umuntu ofile sekhalelwa lo senkingeni obuphuza yathi ubunyoko khethize ngangitheni kini ubunyoko ngathini kini ngale nto yasesontweni enithathe neletha la ekhaya wasuka sinamathambo isidumo kuyakhala ukhethiswa wakhala wayibhukuza phansi kwathuliswa yena thula nawe mfowethu uma unenkinga emndenini hamba uyilungise ngoba lizofika ilanga lokufa kodwa uma bengavumi bayeke uyifunela ukuthula kwakho uhlale eduze konyazi Nkosi uyazi wena ngoba abavumi bathe akulungiswe lokho abavumi yeka-ke kodwa ufuna ukuthula kwakho uzakhele wena ukuthula okufuna wena manje ngoba uyabona ulaba hayi ile ndawo Nkosi engathunukala kakhulu kuyona mayikhuluma uDlomo bekhuluma ekseni ekhuluma ngobhuti owama emzini wasenkanyezini ephethe isakhile ethi amadoda azodlumuzi wathi hayi la yeke kwenzeke waye umphathi wensizwe ngaleso sikhathi babe sekhona abaphathi kodwa Nkosi sibonga uthando sibonga Nkosi uthando osithande ngalo inga yethu nje siyagula awumfunela incwadi abetho oqala 5 betho oqala sahluko sihlanu verse lesibili uzogcine kulishaka lombili 8 omunye angivule Timothy wesibili 3 qale verse yalusani umhlambi kaThixo ithi le ncwadi yalusani umhlambi kaThixo ngoba inkinga enkulu sonogcina selinyakaza kangaka nje ukhona indlela ekweluswa ngawo umhlambi kaThixo ophakathi kwenu umhlambi kaThixo ophakathi kwenu niwubonise bese niyawubonisa njengokuyalela kaNkulunkulu ehlezi ehlalweni uyazi lezulu ukuthi abantu makusetshenzwe kanjani nabo kungabi ngokucindezelwa msani ukubacindezela kube ngesihle akube nje isihle kungabi ngenzuzo kungabe ukuthi uqoqa abantu nje ngoba ufuna bathele kuwe kungabi ngenzuzo embi kube ngenhliziyo elungileyo akube ngokulunga akungabi ngokuthi ufuna laba bantu usuqoqa abantu uyabakhanda uyakokhanda ithempelinyana lakho lapho beka amatshe ngoba uthi hayi ufuna bathele kimi qhubeka kungabi ngokuthi nibusa amafa kaThixo kungabi sengathi niyawabusa amafa kaThixo insimi yonyazi kuphela kepha niziboniso kuwo umhlambi kepha nisiboniso nibe isiboniso nina makuthiwa kunikele ufuna uqale wena qala unikele ngake ngezwe omunye ethi hawu phela kanti wake kwenzeka yini ukuthi umfulo omncane umfulo omkhulu ungenise komncane
Angalwazi kahle lolu limi lwalisho ukuthini. Kodwa wathi nje umfulu omkhulu awukwazi ungenise komncane. Okungukuthi omncane efane njalo adamane ekhipha isandla enikeza lo mdala. Wayisho kanjalo. Hayi nawe ufana ukhiphe phela umnike omncane ayibonga Nkosi. Ngikhuluma kabe sonto. Funda ngisho. Esebonakele umalusi omkhulu. Selibonakele unyazi umelusi omkhulu okuyena umnikazi waleli bandla. Niyakuzuza umqhele wobukhosi ongabuniyo. Selifikile phela luzosipha umqhele ongabuni. Kunjalo nina basha. Nani nina enibasha. Lalelani amalunga. Lalelana abaphathi abangamalunga nabantu abadala emathempelini. Sani ukuzenzela nje. Yebo nina nonke. Yebo. Anilalelane. Nathi nje silalelane sikhuzane kahle. Khona ke ivangeli elikhona esontweni. Ujwayele umfundisi Ntombela ukukhuluma nje ngalo lifaka imqhele nje. Imqhele nje impela ayinogela. Uyalisho imithetho elapho. Miningi. Bake bangitshela nomunye nje nami. Bathi yabona makuthokiwe entabeni, khanjwa phansi. Awugeza umzimba. Futhi akudliwa endleleni. Uzufika entabeni ungazange udle. Mawusufikile entabeni umNazarethe ungawashi. Uyofika uwashe ekhaya uthatha amanzi akhona uphele hayi bo. Hayi kahleni. Ngaseni phethisa. Wena mhlawumbe khona ukakuzwe ukukhuluma. Bake bakusho akwenziwa lapha ekhaya kuyagezwa. Lapha ekhaya uyabuthi uwashe. Uhambe uyofika entabeni. Lena nje ukuthi hayi ngaseni. Kubeka mayise content ukuthi Nambathe ukuthobeka. Ithi masembathe ukuthobeka konyazi lwezulu. Ngokuba uThixo uyavukela abazindlayo. uThixo uyabavukela abantu abayiqhenyayo abazidlayo. Kepha unomusa kwabathobekileyo. Yabo. Iyo ndaba esizele labantu. Sizele leyo ndaba. Kodwa inkinga yethu bamsa yethu siyagula. Abanye bethu siyagulelwa. Hayi bane kodwa ngisho kimi. Angisho kuwe. Wena umsulwa kulento. Awuguli wena. Futhi awugulelwa umuntu wena. Kodwa ukhona abagulelwayo khona njengoba silapha sizolashwa sonke sesibhedlela sonyaza ayibonga Nkosi. Amen. Inkinga yethu sihlukene ngamawodi. Abanye bagulelwa imizi imindeni yabo. Abanye bagulelwa amakhosikazi abaganile. Abanye bagulelwa zingane abayizele zithi gwala. Ukugula phela lokho. Abanye bagulelwa ingane zamantombazane zekumgwaqo. Athi uyakhuluma ulithi wemama ngangekho ebishini bakho. Abanye bagulelwa ingane zabafana. Zihamba ziye kamama uyangichaza. Zithi zibuya lapha zibe zithi hey wewe na baba muzi kamama lo. Out. Ingozi isifo leso bacela. Isifo leso kula. Bona uyedwa ungasilekelela unyazi leso. Nenhlanhla mawuhlezi kahle. Mawunawo le unkinga uhleli nenhlanhla. Iliqedilizwe. Qedilizwe liphelilizwe. Kodwa nje leyo nto. Nasesontweni khona lento. Khona izinto othi mawuthi uyakhuluma bathi hayi kwakwesikhathi senu leso. Ngiyakhumbula osizwe nomhlaba. Ngiyakhumbula
usemzimbeni wesibili noma wesithathu cha usemzimbeni wesibili welanga eminyakeni yama-50s ingakabikho mina ngayitshela umama le ndaba uthi umama wathi ehluphekile engabathola abantwana ndaba yakithi yayiqanyana kakhulu mama babe ngabathola abantwana babe segane wamakhosikazi emabili bathola abantwana baba babili bashona nalo wathola abantwana babili bashona wase kuyahlalwa wazama ngayo yonke indlela yasemhlabeni uthi ageqe izalwazi ezingizalayo kodwa ayi kwangezwakala angifuni ukubuya kuleyo kodwa ngiqonde ukuya kuyona yokuthi Nkosi unomsa uyasithanda futhi nathi kwaDlomo wasithanda saba khona nathi siyumsebenzi Nkosi wezandla zakho wathi sayihambile insuku ubaba ezama ukugeqa izalwazi zakithi kwafika la sesithi khona awuDlomo hayi sesibongile eKhabela siyabonga ususebenzile sibonile ukwenzile konke kwehlulekekile kusho ukuthi inkinga ikuthina asizali yaphelela lapha inzalo asazi ithi ke le ndoda yasemakhabeleni hayi badabam inkinga ikimi ngoba nina nibabili mina ngedwa kusho ukuthi inkinga ikimi uthi kuma Ntombi yakwaButhelezi hayi Dlomo kungenzeka kube inzalo inqamuke kuthini wena fanele uganwe wena ngikhuluma into embi komama hey khuluma kabi leseni bomama anizwanga nina ngithi mntwana ke ku right sasa siyaqhubeka Nkosi insuku siyaqhubeka insuku wayesethi uma sengicela ukuyokholwa ngikhathele ukudla imithi cela ukholwa wathi baba uzokholwa kuliphi isonto wathi hayi ngizokholwa nje maningi wayengamaningi ngamasonto wayesethi ubaba hayi mawukholwa uthatha inkolo la uzokholwa khona ubhinqa isidwaba uthwele isitholo ngoba omkhulu bami babeyibonile inkolo kodwa bangayilandela kwakwamadoda semakhabeleni ayazi ukuthi umuntu ngowani ayazi lokho nemadoda asizala athi ukuthi hamba ubuye ngowani hamba wedwa kodwa angikho lapho yazi lesizulu wathi ezinsukwini sesihambile isikhathi umama ihlabela le ngoma ngiyayeqa le ngoma yokucela abantwana ngoba esephumile umzini omkhulu wakanotha wayekwakha umuzi enalamakhosikazi amabili nokhulu bebathathu nje wayesakha umuzi oqamba igama wathi kusenswela abantu ngoba bangazele kodwa kwase kumphoqa kufanele ukwakha umuzi aphuma azimele wathi ngakhinswela abantu ngoba ngeswela abantu elinye wathi kaThemnkosi kwase khuluma indoda indlavini yakwaDlomo kodwa emaziyo uNkulunkulu wasuya wakha lo muzi zaqhubeka insuku wayesayibona ubaba lenkolo yobuNazaretha la eSofata thola amadoda namakhosikazi behlezi befakile ezimhlophe behlezi beyingungu wayesabona indoda yaziyo yakwaBhingu emdunini mayethu uyayibheka le ndoda wayesethi hawu ngoba uzwela abantu nje lowana wenzani lana wathi ngizoya kuyo ngiyombuza mayesefika
uyambuza benenzani lapho ebhengu wathi hayi besonto sonto kanjani lapha yakhe ngoba khona abantu bethwele ikholo amakhosikazi ikholo ke kwangakabi zona lezi esezisentweni ndoda kwakuyikholo lezi ezaziyimbenge lezi ezinye zingamagqomoza enkulu wayesethi lo hayi besonto wathi ngisonto kanjani ngithwele ikholo sonto kanjani wathi hayi inkonzo engikholwa kuyona amadoda abhinca amabheshu omama bathwala ikholo babhinca idwaba wasethi ngilithandile leso udlula uthatha umkami wawuya kulona yabona ke indoda mayitho thatha inkosikazi hayi uhambe nayo uye la ingazikhona ukuthi izobuya nini kodwa ngoba kwangena ushembe kuye wathatha leso sinqumo leso baba windoda iyayizidlakela bayamazi abantu indoda ezidlakela wakhethwa waba yiphoyisa amaphoyisa phela enga-apply ayikhethwa kulonto hayi uyaqualifya ngaba yiphoyisa uyakwazi ukugijima uyakwazi ukuthi mayibamba indoda iphakamisele phezulu angeke simehlule isigebengu hayi le esikhona kuba lamaphoyisa akhona manje ayashuka manje ashuka esipotini ngisene ngikhuluma kabi neseni bafowethu kulula ndibona iphoyisa liqhamuka liphaphatheka abalibambe ngempama esipotini phoyisa shawe ngempama ulula hathi bathola bese kubanjwe inkunzi epolice station abambe inkunzi epolice station kanjani thina sasiboshwa amaphoyisa wenza sibophela ipasi esivela kude boshela ipasi anibophe ndawonye nibe ngaka nilandele iphoyisa niboshiwe nilandele ngemuva kazafika vala ummeleko nivalele phakathi bonifake number 4 valele phakathi namhlanje iphoyisa belishaya ngencindi wolahle ipasi hayi angikho lapho angikhulumi lezo zinto kodwa wathi ngelinye ilanga bethi bayafika enkosini ngokumahlombe yayisithi ngokumahlombe hawu nkosikazi kaDlomo yayinenye yakwaZulu nkosikazi babekhuluma leli gama lokucela abantwana wathi nefika ukucela abantwana lekhabatholakala wayesethi ingokumahlombe athi hawu nkosikazi kaDlomo akabathola abantwana cha baba ngabathola sethi hawu abantwana bakho baphezulu ubaba omncane inyanga ezulu kwasethi ubaba omncane wathi abantwana bakho uzobathola phezulu khuphuka ngomgwaqo uye lapha uzofika ukuthola abantwana bakho khona wasehamba uma hamba nalenkosikazi bafike bahlala bakhuleka bangena bahlala phansi engayizivela bahlala phansi yasiphuma inyanga yezulu athi hawu kwenze njani umama bacha sithunywa inkosi ithi asize lapha ekhaya nizonzani lapha ekhaya sicela abantwana Nkosi baba sicela abantwana manje uthe ubaba inkosi asize la abantwana bethu sobathola la yasiphuma yasiyaluza uvemvana lokho maqapha lwayaluza lwayale lasithi hawu bathi baba lindane lo phethe abantwana benu akekho usasembuzini bazobuya khona manje uyena ozofika unikeza abantwana benu baphethe uyena hey ayasitukile bafowethu awusudidela asilahlekile nje nakancane sime kungqo base bahlalo mama zase ziyabuya imbuzi ziza nenkosi uthi lasabizwa ke kanjalo yazi nomne wabo bebobabili laselumiza uvevani lwabiza lasimama lozala uyabona labo mama bahle lapha hamba uyakubona fika babuzi bafunana ukuthi banike isibusiso washo enkosini uthi lulusa imbuzi base baya uthi ngakubona sabe lo bingelela abavuma base bethi ha uthi baba ngizwe ukuthi ningatsiza kanjani
base beyikhuluma le ndaba wayesekhipha isibusiso wathi uthenge inibusisi inkosi inibusisi nizobathola abantwana base bayahamba behla behlisa umgwaqo babuyele ephakameni babefika ephakameni bavuka ngakusasa lesishonini baya yile baba siyile utheni xa ufika wasinikeza umntwana wathi akube uyena osibusisa sitshele yena basithi kupheleleke abantu aba inkosi inibusisi nizobathola ngabantwana ngoba sekusho yena manje uthasenze njani wena sihambe futhi lapha kahle makho sibuye sihambe futhi kahle ndoda kahle sase siyahlala insuku wayeseba muhle lo nkosikazi wakaZulu lo wakithi kwala lo mama wala kuye mase bebonana ngoJulayi olandelayo lo sebenzi usephethe umntwana uthi hayi sengamthola mina umntwana awamthola sengizoyihlabelela ngedwa lengoma walokho ebuyela wavala umhlangano ephakameni wasuye emathunweni wathi mabeqhamuka emathunweni lamakhosikazi awu4 ivangeli lalihanjelwa bantwana ivangeli lalihanjelwa masuka lapha emakhabeleni emahlabethini uyo emhlanganweni omama babebopha bathwala imithwalo yonke into yokudla bayokudla phambili behle bayashona phansi emvudi bawela umvudi banqamla iholongo baphumele phezulu ecilini bayothatha izimoto eziya ephakameni zifike eStenga zime behle bangene esitimeleni behle Duffs Road bathatha imithwalo bayifaka ebhasini bayiphakameni yonke inhlobo yokudla nebhodwe nokubelethwe ehlombe kubelethwe ngapha kubelethwe emhlane kuthwelwe ekhanda ngoba baya kuJehova wathi mayifika enkosini ithi ngumahlombe hawu seze wafika nakade sebethola umthwalo ngesabatha ngoba babesuka ekhaya behamba 3 days noma 4 days beya emakuthunweni emakuthushenbu lapho bezohamba phansi engekho imoto yayikhona ayihamba phansi bahambe 3 days balala endleleni bavuke bahamba beyofuna leli vangeli njalo usuganga ngalo wena leli vangeli usuwathi uma akhale ngenye langa isemdala uhambe semdala kakhulu inkosi womgcinile akhale athi ala maskagha yimle senginje sengehlulwa kuye esontweni imoto imphambi umnyango angisakwazi ukuya emgidini akhale sehlile ngami usukhala ma le moto ngithengele wena yimisela phambi komnyango agaxe ngamadolo aye kuyona thathe imbambe uphakamise angene emotweni ngimsesontweni ngiphinde ngibuyise ngimehlise ngifake endlini umkhumbule shana umkhumbule wathi ma eqhamuka wayesethi yethi ngumahlombe hawu mahlombe wamthola nje wena umntwana wathi khaba bangimthola ngathi amtholanga wathi khaba bangimtholanga wathi hayi bakhona abantwana kuwe kodwa abasekho ukhalweni lwakho kodwa uzobathola abantwana olululimi-ke lolo olukhulunywa ezweni makuthiwa uzobathola abantwana phela bakhulele bahlala okhalweni lomuntu akhulele umuntu wesifazane abe nenyanga ezo9 abelethe athole umntwana manje bahlala kanjani abantwana ma bengasekho okhalweni wayese bathi abantu abebesetafuleni thana amen wasethi amen ulasi vela khona bantwana baningi abantu abazalwa isazi amakhosikazi amabili ngesikhathi esisodwa yimi nje ngoba ngaqelwa yenye ngilelwa yenye ngaba ingane yalo ongicelile ngaze ngakubuza benamhlanje ngangeniswe endlini ngegazi endlini kaMaphilisi manje ongasuka umphansi kwakuyimanzi kababa egana ubaba yayithi mayigiya
kade kudliwa inyama madoda angazi laba bethu basagiya uthi bathi kudliwa Kentucky bakuthi makade kuhlangenwe bakade kuhlangenwe kade kudliwa sebekhuphuka besuka lapha endlini esithebe beye endlini enkulu ubuya amadoda la ekhaya ahlale lapha yana ngasemnumzana ahlale ngasemnyango ebese huba amakhosikazi ala ekhaya hubo la ekhaya aze ungena ngasentla afike ngasentla ahube abese ekhuleka ngibona lo ekhaya kuphela manje lokho ngisabona sebona madoda maki bahube bese besukuma bagqushule kusukuma amakhehla ekhaya kugqushulwe kushawa isigeqe bese beguqa phansi bakhuleke bese khishwa lokho abanikezwa khona banikwe bese bephuma bese bamnandike ngoba bekwenza umsebenzi abantu abadala lapha ngisakuboni ke kwenzeka kodwa bengakhulumi yona le bengakhulumi leyo ngikhulume ukuthi savela lapha bangcwele uNkulunkulu nomsa siyagula sonke kodwa bongalaphekanga angazi awufunda uTimothy wesibili 3 Timothy wesibili 3 kepha yazi lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina ithi le ncwadi kepha isho kimi kodwa hayi kuwe wena umsulwa isho kimi ukuthi ngalezi insuku zokugcina kube uyakufika izikhathi zokuhlupheka uzofika ikhathi zokuhlupheka ngokuba abantu bayakuba abazithandayo bonke abantu bazoba abantu abazithandayo abafisa imali yaqala inkathazo bazofuna imali abantu abazikhulisayo bese bayazikhulisa babe bakhulu babe namathumba lapha emakhwapheni mabehamba akhukhumala umuntu athi ngimkhulu mina kanti unamanga ukhukhumaliswa umthwalo la hamba yowulanda lapha uthwele unohata tu kube abazidlayo azikhenye umuntu makhuluma naye akubuke enyaweni abathukayo inhlambe esontweni bakhona abantu bathuka inhlambe esontweni baphamsizana bakhona abathuka inhlambe esontweni bazowethuka abantu bathuka inhlambe esontweni kube abangalaleli abazali babo abangalaleli oyise nawo mama babo abangabongiyo uThixo ababongi kuNkulunkulu mayibapha izinto abangahlanzekiyo abafuni futhi nokuhlanzeka abangenamusa abahleki labo bantu abangenakuthuliswa mase bekhuluma nje wonompempe shamakhosikazi akhona tete akakhulumi uyekubula mawufuna nje ukuzwa iFM bemilande landa unkosikazi bekele nami unkosikazi umbekele impela hayi zoyizwa indaba emnandi akulalwa athi hey eShoprite ubani obumbukani bumbukani uthimbo abahlebayo amange esontweni asemaningi manga nangapha khona manje angkhona phela eMedanhauser angkhona eDanhauser inkosi uThimo ithi hawu amangangaka makholo amangangaka angisawaqamba amanga newafuthi yini amanga esontweni makholo nani baba senamangangaka mntwana yazi umuntu awaqambela amanga yazi mina ke ngehluleka bafowethu angikwazi ukuphikisana nomuntu thethe nje wami
angikwazi ukuphikisana nawe uma usungigambela amanga vele ngiyakuyeka ayithi ngikuyeka ngoba lento vele uyiplanile ukuthi ufuna ukungigambela amanga kodwa ngeke ngiphike ngento yodwa ungangithinti ngesandla futhi ungamthinti uNkulunkulu engemkhonzayo yabona nje ngiyaqamba wonke kama kodwa uma usuqambela uNkulunkulu ngisondela masishane ngakuwe konje uthi kwenze njani ngoba usuthinte ngaNkulunkulu engemkhonzayo unyasi waqambe nyamanga ayikho inkinga qhubeka abangazikhuziyo abazikhuzi futhi labo bantu abangenabunene abekho mnene abazonda abalungileyo bayabazonda abantu abakhuluma ukulunga abanikela abanye bayakudayisa la esontweni abaphangisayo bayaphangisa banikeza abantu imali bathi khokha uzoyibuyisa u150 abazikhukhumezayo bayazikhukhumeza bathi ngimkhulu mina kanti uyedwa omkhulu ohlele esihlalweni unyazi bafuthu yep abathanda ukuthokoza bathanda ukuthokoza bayabukisa bengabi abathanda uThixo yebo bangcwele angazi sakwenze njani xoxa le ndaba esengihlala phansi khona indaba engizoyikhuluma esengihlala phansi Nkosi yamakhosi khona salwazi nje sendawo nje ayizwa nje indaba ixoxwa isalwazi sinabazukulu sina yonke nje into engane ihlobo ziyafika zisivakashele lapha ekhaya inkinga khona lapha ekhaya ngalesalwazi kunamakhundana maningi phela ngiyabona nalawo se-Alexander haya wathatha ilutho ngizokuthiwa khona lamakhulu amanye black and white ngale ngase-Alexander baba umchunu uyafakaza ukuthi hayi phela khona lawa nombala omnyama amaqolo mnyama nomhlophe lesalwazi sinamagundwane lamagundwane ayamosha adla yonke into kodwa uma ubeka ipeanut butter hayi noma uyibeke ngebhodlela ayayizambe aqathi ibhodlela ngoba afuna le peanut butter iyanuka phakathi obheka ungabona inkinga esontweni afuna ipeanut butter magundane lendoda logogo makufika abazukulu amagundane abadlinyawo aqathi inyawo kulane bathi ke luma liphephethe ungezwe uthi avuke kusenenyathela ayidle zonke inyawo la ngaphansi isithende lesi sonyawo usuhamba nalesi singaphansi isikhumba sikho lesi singaphansi esingaphezulu sokunyathela asidla siphethe bakhala abazukulu bagcina sebethe abazukulu ayigogo ngeke siseza lapha ekhaya hawu bantu bami ngizobeka unoxhaka ngobamba amagundane hayi ngeke gogo hayi inyawo zethu hayi ngeke adla nezandla manje asikhulumi ngempahla asedla yonke into nje yakho sase siyacabanga salukazi akunje lamagundane ngizowaqeda kanjani ngoba nje sengiqhatha na wonke umuntu manje nengane zami nabazukulu abasangifuni basaba amagundane sase sithi salukazi ngoba thanda ipeanut butter ngizohamba ngiyothenga umgqomo upeanut butter bazothenga ipeanut butter na ngoba yahluka esontweni ngizohamba ngithenga ipeanut butter ngiyibeke la ngivule imbobo yokungena kuphela ingabikho yokuphuma akela ngena phakathi izigundane ngeke lisaphuma wayeseyifaka phakathi eseyibeka la ehlalisa lomgqomo ayesefika magundane mkhulu idrum nje ngapha wayese eyizwa amagundane ayifuna imbobo angena phakathi ayidli peanut butter
ayidika ngepeanut butter imnandi ningi ayidla angena amakundane bafika abazukulu gogo amakundane akaka la emgqonyeni uwagcinele wabulala kodwa ngawabulala alungile wayeke nje aqoqana amakundane aqoqana azagcwala umqobo wayesethi uyabona ipeanut butter lela phakathi azoyidla azayiqede onke maseqede uzoyifaka kanjani yena wathi hayi lindani yazi mina lindani kodwa ba ayidli peanut butter azakhotha manje amanemba ayo ayiqeda peanut butter angithi njengoba elanga phakathi ayilinda kuyona asenuka ipeanut butter nawo ngokwawo nahleka abantu esontweni nahleka abantu esontweni hayi kulikhulu esontweni ayiseqala makunda ayisekho lezo idla ayiseqala amadladlana wona elinye labambe elinye lalidla laphela lalidla elinye laphela asefunda lawo amanga ukuze uthole ukudla efana udla igundwane ndabe enkulu hawu makundana sedlana odwa naselidla waze kwagcina sekusela amabili amakundana hawu asemabili asefile futhi adlene awekho phakathi adlene nje impela sekuyi daily bread yawo manje adla isinko nje sawo semhla ngemihla samakundane adlana wona kwasala abamabili kodwa amakundane wona awaphelile ngaphandle alokho khona wayesethi ugogo lelani kabazukulu izothatha lamakundane amabili ngiwakhiphe la emgqonyeni aphumele phandle aye kulawa agcwele isikhotha uma efika nje wona azofika jakhe lawo ngoba wona awasakwazi ukunyukudla azi ukuthi fanele adla amakundane obheka nawe oyahlupha esontweni azokuthumela amakundane afana nawe angena la makundane amabili adla lawa adabangani leli hayi uze kahle ifuna wena awadla awaqeda amakundane aphela nyaswe athi mayisephelile amakundane ayise kusala lawo mabili ke manje ayipheli indlala ikhona indlala ayiphelile yaqala manje leli ladai awuthi ngizame kuwe bhuti laze lizama khona la zasha nemakundane amabili zasha lahlulwe lingeke kwathi umfundisi uDlomo phela abantu beke bafundelana imini khona uzohluleka hayi lahluleka leli ayikwazi ukukhona draw khona odofana lahluleka lase lahluleka leli hayi lathi hayi at least isapha namhlanje ngolala ngidlile lathi ukubamba laphela leligunda lasala lodwa leli hayi lisakwazi ukuthola amanye amagundane wathi mashanda onye ngikhona laze londa kwaphela amanoni phela yonke into lahluleka ukuhamba lafa aphela amagundane aweke esontweni faka namanye amagundane emgqonyeni wakhipha sele mabili adlela awahluphayo esontweni aweke ahlupha amagundane esontweni Nkosi emakhosi thethelele la ngibambe khona kabi kodwa ngeke ngiyeke Nkosi ngicela ukungayeki ngingabongeli ukusebenza kwethu walapha ekhaya ibonge kunya lezulu ukumemeza ugijima zonke inkalo uthi abantu baseGoli ngibafuna behlangene ukusho ngomlomo uzukusho nangumzimba wakho uzakuthina usihlupha singelutho besetshenzwa la kulomuzi Nkosi
ngeke ngathi ngiyabuka ngathi he kangabe yona le mfucuza igcwele manje la egcekeni izokibutheke yini. Othi into ebenzeka bengithi nangifika la thole kukhona isalwazi lana somkhokheli mamncwango enqathuza yedwa nje yedwa ngeqhiyedwa gogo athi fundisa inkhona ukhona nomkhabela bese ngithola insizwa lezi ebezakha zathatha isinqumo sokuthi sifuna ukulungisa indlu kama ngoba bingeke izingeni. Angikhulumi ngeyonyazi, khuluma ngekama. Zazithatha isinqumo ile yakhulume ngazo kusemakhosi umshumayeli ekseni wathi kwafika uBhombela wasifikela wena qathatha kubona wathi batawami ngiyanibona ngiyasebenza impela kodwa mina njengoba ngizela kini ngizobona umsebenzi wami eniwenzayo kodwa intabazwe angisakwazi ngishuke esontweni isikhotha sedlula mina. Awube ngicela nje ngela ngelodwa nihambe nentabazwe nifike nivulele isikhotha eThempelini angikwazi ukusonta. Sase ziyalibika lo daba ngathi hayi nisho khona be akhali sasa amani nentabazwe bavuke kuseni ngesonto bayintabazwe bawusebenza intabazwe ngase ngithi kubo konke engayikhuluma kubo sengisuka la ngiyako bahlola abahlalisa phansi ngathi batabami kone umfo waHadebe okuyena ngicabanga ukuthi uyiproject manager nyana ngathi batabami njengoba nila ngithanda ushemba ngithi bathi yebo izosebenzela yena futhi bathi yebo. Ngathi ngicela uNkulunkulu owunyazi lwezulu aniphe isikhumba senyathi sinogqinzo olungaka ngoba amakhono azonithuka azothi senifuna ukugcotshwa azosho yonke inhlamba ongayicabanga. Ngathi uNkulunkulu akanipheke leso sikhumba ukuthi inhlamba amabe nithuka ingasiqobhozi isikhumba ingena phakathi ifite nina ebese niphi inhliziyo engangeyomkhoma akhona amakhono esontweni umkhoma lenhlanzi ekuthiwa umkhoma ifish enkulu bathi nenhliziyo engaphezulu kwe5 liter. Ngabacelela leyo inhliziyo Nkosi yezulu nomhlaba nyazi izulu abantwana ngoba leyo inhliziyo leyo nuno leyo ithi mama futhi esemaningi noma inyama esiningi ibisikhuphuke phezulu bese kuza noma ubani nombese afika sika gcwalisa indishi mayisiza ukuthi ayisenihambe kakhulu bisishona phansi ayipheli kodwa inhliziyo yayo inkulu bathi ngaphezulu kwe5 liter also science ithi qhu ngabacela kuwe ngicela ubaphe labantwana Nkosi lo msebenzi bengathola lana be10 be15 be25 makuthiwa abaningi masizosebenza basebenze kushonela kuzobe namhlanje basebenza mawuthi izanto ethile basuka ngalosikhathi bawayenza ngibacelela Nkosi isibusiso kuwe bonke abasebenzile kulomuzi waseThembalethu Nkosi ngiyabacelela kuwe isibusiso ubaphe isibusiso basebenzile bezikhandla bebengasalali kamuva nje bashintshe yonke into ekade ikhona ngoba ibiphoqa ukuthi ifanele ishintshwe ifanele wena nyazi lwezulu sisazosebenza futhi ngamandla akho nyazi lwezulu sisazosebenza ikhathi siqala manje siyafundisana manje ngiyacela nawe bayingcwele hayi bafuthu hayi buyani bafuthu kusetshenzwe hayi yeke impi manje hayi isikhathi semi yabona mawusafuna impi nazi ihlahla amfika usishaye ngenqindi usikhahlele konyawo usishaye mawuthi usukhathela uhlale phansi ulinde futhi ngoba senaso isikhathi sokulwa sifuna manje kulwa nomsebenzi onyazi phela kusetshenzwe nje kodwa makungavumi angifunde lencwadi ngiyithanda abaseThesalonike besibili kalevesini
sahluko 2 noma ke besibili 3 uye ku10 okungcono ngoba ngiyagijima qale ku10 abesibili baseThesalonike ngiyagcina ngayo nkosemakhosi ngithethelele ngiyayithanda le ncwadi ngoba 2 abesibili 3 verse 10 3 verse 10 qala lapho ngoba yinde ngiyashesha lapho sisekhona kini ithi le ncwadi lapho sisekhona kini saniyala ngalokhu ukuthi uma umuntu engavumi ukusebenza makuthiwa kunikela umnikelo wonyazi angavumi akangadli musukudla ungayi konikela ungayi esimayweni ungayi emgidini ungadli sizwile kuthiwa sizwa kusho ukhuzwa uthi eBhayibhelini lakhe sizwile kuthiwa kukhona abathile phakathi kwenu kukhona abanye khona lapha bahamba kabi bengasebenzi lutho abafuni ukusebenza bahlolo kwabanye bahamba bebheka kwabanye ukuthi usenikelela ngaka nekuphi usibona bani imali abanjalo siyabayala ithi ninenza lokho siyaniyala siyabancenga enkosini yethu sibancenga ngegama lonyazi bafowethu uJesu Kristu kuba basebenze ngokuthula uma nenza kanjalo ke siyancenga phela ngegama lonyazi msana uhamba nitshela abantu abanganikeli hlala nje idle imali yakho badle okwabo ukudla dlanini imali yenu nisiyeke thina siyiphuphele lapho onyazini ayibongo siqhubeka kepha nina bazalwane kodwa nina ebazalwana ningakhathali ukwenza okulungileyo ningakhathali ukwenza izwi lonyazi uma ekhona umuntu ongalaleli izwi lethu ngale ncwadi uma kukhona phakathi kwenu ongezulalela aphume futhi hayi bebebheda laba phosenze njani mbhekisiseni ithi mbukeni ningahlangani naye aze abe namahloni kodwa lalela kahleke manje ningamphathisi okwesitha kodwa msani kumphatha njengesitha nimluleke ngokomzalwane nimlekeni ngokobuzalelwane inkosi yokuthula unyazi inkosi yokuthula ayininike ukuthula njalo ebese lunikeza nina ukuthula njalo ngendawo zenu zonke ngiyabonga ileyo ndaba umlayezo engushiyayo kini ukuthi mawuza ukuthi akuvumi unikela ukunikela bafuthi kokuvuma kwenhliziyo mawuza kuvuma ihlala musuhamba ugovuza abantu abanganikeli awenzi kahle siyeke nje sophuphela khona lapha ekhaya ayikho inkinga sibe impuphu nje la ekhaya nina enikelayo nikelani ngamandla kuyasetshenzwa intabazo kuyasetshenzwa intabazo njengoba ngikhuluma la nje manje inqola zonyazi zisendleleni eya entabazo ukudeliver umuzi entabazo ngiyabonga Nkosi ngoba ngiyababona abantwana bakho bakhona lapha ekhaya abanye bengikhuluma nabo njengoba uNkulunkulu bevile entabazo ngibabonela befundisi bakho osiphe bona bakhuluma ulimo olulodwa lokukholwa manje hayi ulimi lwebhalusheke esontweni angathi ungahlala kuthina njalo shembo ingcwele singabe salikhuluma ulimi lwempi umuntu mayikhuluma ulimi lwempi sisuke eduze kwakhe sifundise lokho nje Nkosi ayeyilo usibuyisele emuva lo ngiyacela nyazi lezulu siphe lo moya
lo mhlangano wakho Nkosi usenzele wona ube othulileyo njengomhlangano kade usiphe wona ebuhlini bamaNazaretha bekumhlangano othulile ongenamhlangano ongenalutho akungathi hey phelela nhlanhluthi ngoba makuthiwa phelela nhlanhluthi kunemkubaka iyakokwenziwa wayivala nje ushembe imhlangano nalapha ekhaya siyacela Nkosi sivalele yona asidingi imhlangano ngoba izala ukuxozela esontweni bayezwa abangcwele ngiyasicelela nami Nkosi ukuthi ukhumbule okhokho bami omqhabuli osixhobo omjoje omwelo omphunyuka lamakhosi akithi asemakhabeleni ogayida uMantsetsa ngokwenza insibula kuthenga idlimzileni ngahuluka isisu bakhumbule Nkosi labe ebhajwe khona ubaqaqe bafaka Nkosi ezulwini lakho nezalwazi zakithi ngisicelela kuwe Nkosi yezulu umhlaba ungasuka eduze kwazo ngoba mawusuka eduze kwazo ziyokhohlwa ukuthi zivelaphi ngiyacela Nkosi uma kukhona la nginyathele kabi khona ungithethelele nyazi lwezulu ukuthi konke okulungile ubuse kubantwana bakho baphile lokho kungalungile Nkosi ukuthatha ukufihle bangakuzwa Nkosi ibuse ukuza engishiloyo egameni lonyazi amen. Siyabonga amazwi amahle sothumbu senkosi Nkosi izimbusisa.